Zdravo ljudi i dobrodošli još jednu novu epizodu Crazy Crafta i danas igramo Crazy Craft, znači s modovima i ajde da krenemo, znači Crazy Craft sve jedan. Znači ljudi, dugo su ovo ljudi očekivali, ali ja nisam imao vremena da napravim i tek sad sam uspio da odvojim vremena da napravim. Znači ljudi, evo novi svet, napravili smo novi svet, te sad moramo da krenemo u našu nabavku drva. I mi imamo tu modove, znači sve u Crazy Craft, znači ja sam tu dodao oko 10-ak modova, ako ne više. Jedan mod mi se uzima 10 MB, to znam. Znači, taj mod je tu i najveći, ima je više stvari za dodavanje kao neki čestova, kompjutere i gluposti, kao furniture, moramo da posipamo drvo kako bi imali dovoljno drveta da napravimo sve bude već trebalo. I imamo koordinate, imamo tu malu mapicu i ajmo da napravimo prve stvari koje nam trebaju. To je drvo, crafting table, kao u svakom preživljavanju. Prvo što vam treba je crafting table. Ljudi, mene tu nešto zajede pomoć, ali nema veze, imat ćemo da epizodu. Kao prvo treba nam, evo vidite, to je nešto prvo, ajmo da uradimo ovo. Ja ću tu da cepam malo drva, a dok protiram. I ljudi, ja mislim da će nam ovo biti dovoljno drva i ja sam jedan stek i podno neki 27 komada. Ja mislim da će mi stvarno to biti dovoljno i sada moram da nađem mjesto za kuću, znači gdje ću da gradim kuću, pošto ne želim na svako mjesto da gradim kuću, pošto bi to bilo glupo. Ovdje nađem neko mjesto koje je dobro, koje ima i dosta životinja i svašta. Mogu bi ovdje da napravim kuću, prvu početnu, i ajde da krenemo. Znači ovdje ćemo napraviti prvu kuću. Tako. Znači ljudi, ovo je prva kuća u ovom preživljavanju. Tako da bacite like ako hoćete još Crazy Crafta. Ako nećete, nemojte. Znači ljudi, ja sam ovo iskreno samo zbog ljudi koji su rekli da se vratim na YouTube krenuo da snimam. I stvarno imao sam tu želju za snimanje. I tako da sam snimio ovaj klip. Ok, nestalo nam je drveta. I ja ću opet nastaviti da snimam kada sagradim kuću, evo ga.